Suratul Anbiya makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dali iqtaraba linnas koni battani ka yimɓe ɓen hisabuhum hasubore maɓɓe nden kono yoɓe subo koɓe wowla yo yoɓe accu noon ɓe penal e bonkiji koɓe woni yo ettugol ɗuyta ko guine e jokki e yoɓe accu ɗum yo zinaji e waru horeji e janfodira e wujjugol e penugol ila e laamu ngu ha ka Allah hanni yoɓe accu hasubore maɓɓe nden hewti kono wahum kamɓe fi ghaflatin ɓe woni e nder welsindare fi hasbore maɓɓe nden mo uriduna hiɓe durni musidɓe an julɓe nene gotoɓe an guine yemɓe e kala musidɓe an julɓe gentiɓe ɗum e hoore leydi ndin ka aduna ɗo ila Allah daali dargal ngal hewti hasbore meɗen nden hewti ila nden ñande heeɓi ɗo ko duuɓi wulure e 334 e lebbi 6 e balɗe 7 hande min Abdoullahi Kala kam jooɗi ɗo miɗo waɗa o cassette ɗum ɗo timmi ila ɗum heeɓi ɗo hijiriya ila oɗo aya jippi heeɓi ɗo amma hande noon si woni nden ñande wi'ama ɓattike heɓɓe parama ɓattike on andi hande ko wiyete ko hewti ka hewti hay si dargal hewtali kono andu hewtanima ibnu adama ila ñande o maayi haray dargal daranike mo kanko par ce que ila o maayi kaw surraka kaburu ɗon ko ɗon o waɗata dargal hum tosokum makko kum heña o hasbe ɗon peti hasbore hum on say noon o habboyo tagore heddeti nden ka dargal ñanal watten yiiɗi ma yatim aralɓe min dicrin immorde waji min rabbin irunga ka joom maɓɓe muhdatin fuɗɗungu kesu illa sama'uhu sonaɓe gentotongu ha ɓe gayna wahum tawakkono tawa kamɓe yal abuna hiɓe fija la hiyatan no welsindi ke qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen wa sarru najwaɓe suuɗoya condi ɗin hakkudeji maɓɓe alladina ɓen zalamu toñuɓe ɓenna hal hada taw si o wonali yandi illa basharun sona ibnu adama mislukum sifa mo wata on gomɗinmo mo ibnu adama dey wona jinna wona malaika afatatuna sira ɓe innana yimɓe maɓɓe fokkutuɓe gomɗinde ɓen ɓenna ene ono on aray bileyagal ngal bi mana o aray gomɗi noon o bilejo jokkomo wanton taw noon tobisiruna hiɗon suti ɓe wiya ɗum qala o wi rabbi joomi ya'lamu kanko himo andi alqawla konngol ngol fi samai kam muli wal arde ka leydi ho samiu kanko nanowal alayhimo anduɗo balti kono qaaluɓe wi nokkugo wo qur'an adukatu ahlamin wo koyɗi jiiɓodirɗi kono yeehi ha tawi ko qur'an wooli wo kono wonirta ɓe tawi modi na koyɗi jiiɓodirɗi ni ko haqiqa ɓe yilti ɓe wi balti koni iftarahu yandi o fifindo to woni qur'an kono yeehi ha ɓe tawi mo ɓe inni on jannayi woni nelaɗo qur'an on ko haala ɓale wolata amma nde qur'anare ɗo ko haala laaɓo ko arabe ɓe firti balti koni ɓe inni huwa mouhammadu o sha'irun ko yimowo on yiyali qur'an hino nandi wadduha wallayli ida saja ma waddaka rabbuka wa ma qala ɓe Allah tippini jippini sifa ɗen ayaje ɗum no yuɓɓi hino nantodiri ɓe tawi ɗum ɗo no feƴƴi gimi kadi falyatina ɓe inni seede yo addanim bi ayatin mande kama ursila al awwalun wono nelaɓe aditiɓen addirnono ma amanatu gomɗinal gablam ko adiɓe min qaryatin immode cey alakanaɗe men halki keyɗe men halki ɗen fof waɗi ɓe gomɗina ko ɗum waɗi ko anndingol kamɓe kadi si ɓe gomɗinali men halkayɓe yo Allah on dande afahum yuminuna e ko kamɓe non gomɗinta la oma arsalna men ne laali kabla ko adima illa rijalan sona worɓe nuuhi meɗen wahina ilayhim faade maɓɓe sonnajo nelaka ha hande jinnayil nelaka ha hande malaika nelaka ha hande ko yimɓe worɓe oma jaalnahum min waɗalɓe kadi jasadan marɓe ɓandu la yakuluna tamataɓe ñamata ñameteɓe fof ɓe ñamayno kamɓe nelaɓen fof wama kanuɓe wonano kadi haalidina luttoɓe kaduna sakkona ɓe mayata ɓe fof ɓe maayi ɗumma sadagonahum retti min gonginannoɓe noon alwada fodore nden honde min halkay ayɓe maɓɓe ɓe min danda ɓe awa an kadi men fa anjaynahum min dandi ɓe amanna sha e ɓen ɓe min yiiɗi dandude ɗum woni gomɗinɓe jokkiɓe ɓen wa halakana min halki almusrifina ɓen feƴƴintinɓe bone lagad ansalna gomɗin min jippinilaykum faade moɗon kitaban deftere fihi no e nder mayɗe dicrukum waaji moɗon ngu afala taqiluna ene on haqqilta inchallah en haqqilay wa kam ko jel kasamna woni komin soñi min munci min qariyatin immorde ce kanat laatiɗe zalimatan ko ɗe toñuɗe wa ansana min tagi daada ha ɓawa majje qawmaninɓe akharina woɓɓe goo hino ɗuuɗi falamma hassu tumane ɓe sowno batana lette amen ɗen ida hum tawi yo kamɓe min ha lette amen ɗen yakkuduna hiɓe dogaɗe le innana la tarkudu wota on dugu warjiu hote ilama utriftum fihi faade konko nemina ɗon e jawle aduna hala ko yiye on kaka wowno ɗon neminade ɗon ko ɗon lette ɗen kadi tawata on halko ɗon wa masakinikum e koɗanɗe moon la'allakum gasa noon tusaluna on landicete qala ɓe inni ya waylana e bone amen ɓalette ɗen ari ɓe inni jaka yo inna mene kunna men laati ka zalimina toñuɓe fama zalat serali tilka da'awahum
ko ɗum woni noddande maɓɓe ɗum ko ɗum woni sonkore maɓɓe nden e jaamen tooñi e jaamen tooñi e jaamen bonni e jaamen feewa ko ɗum ɓe jokki hatta jaalnama ha min waɗi ɓe hasuidam soñaɓe hamidina muncitaɓe jikkiɓe maayi ɓe dandanaw ka do sabu ay ɓe reconnaisi bonnere maɓɓe nden saabu ɓe reconnaisi haali fewndo reconnaissande nden nafata kala mo gonɗinali tuubali ha malakal mawto ari o andi o maaya woni ko gomɗinta o wiya o tuuba e ɗon o naali hino nafamo Allah daari wama halagana sama amen tagirali kammu ngu wal arda e leydi ndi wama baynuma e konkonde hakkude majji laibina fiji ndaaru aw aradna hara meɗen faalano an nattahida nde min jogitoto fiji ndaaru lahawan fiji ndaaru lattakadnahu min jogitoto no ɗum min ladunnaka amen nga min tagayno leydi e kammu min accagaka min fija min naɓantano on sayno ko fiji ndaaru woni komin fanditi wona fiji ndaaru in kunna si tawi min laatike fayilina min huwayno fiji ndaaru min jogitoto no ga bal sikoni neɗɗo ɗi fof meɗen montira bil haqqi gon kan alal batili e hoore mere nde meɗen ƴetta gonga kam fero e hoore mere nden torki Allah yo ƴettu gonga kam o fero e hoore mere nden lagine ɗo o mula ko wiyete kon fenande nden yo Allah wallu gonga kan Allah yo gonga wawu fenande kan leydi me en lagine ɗo mi torki Allah yo gonga wawu fenande ka famille me Allah yo gonga wawu fenande ka musidal me Allah yo gonga wawu fenande ka quartier men ka juulirɗe ɗe wonɗe mi torki Allah yo waɗ en yimɓe gonga kan o folina gonga kan e hoore fenande fo yadmahuhu o munca on saye fenande nden o yoosina fenande nden fayida huwa tawa fenande nden zahibun ko nde yahay nde wala kum no waɗani on alwaylu boneji wona bone goto de no wodani on boneji min matta sifuna saabu ko kon ɗon sifade ɗum ko wiyoɓen Allah no mari ɓeygu no mari ɓiɓɓe no mari ɗimmojo to e to ko ɓe woni ko fanda walaw ko Allah waɗani man fi samati dendanangal on ɓe ka kammuli wal arde ka leydi waman indahu ɓe wonɓe kama ko kanko Allah ɗo woni malaika la yastakbiruna ɓe mawnitinaka an ibadati e rewgol Allah wala yastahsiruna ɓe ama ɗum kadi ɓe raɓɓinɗino taako ɗum sino raɓɓinɗini e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala aray ɗum ɗon ko ono yimɓe ɓen amma malaika ɓen kamɓe ɓe ama ɗum kamɓe ɓe raɓɓinɗinaki ɗum teɓe wakkilani ɗum o wi yusabbihuna allayla kamɓe heɓe subbun hinano Allah jemma ko ɗum woni wanna haara e ñalorma heɓe subbun hinano Allah jemmawo ñalormawo ɓe ala raɓɓinɗinade e muɗum la yafturuna ɓe ala taƴidirde ɓe ala raɓɓinɗinade amittahadu ka ɓe jogiteke alihatan allahji goo min al ardi immorde ka leydi ɓe acci Allah hum hara ɗin allahji yunsiruna hino tagande ɓe piiji ka leydi ko fenade ɓe jogiteke tun allahji kono na wonɗi tagude law kana hara latinoke fihima e nder leyɗele ɗen e kammuli ɗin alihatun allahjo goo illallah sowna Allah hara ko gonga musidɓe julɓe allahjo goo no woduno harana Allah ka kammuli ma ka leyɗele la fasadata kanje ɗiɗi ti bonayno ka so e de on en yii kala leydi ndi président ɗiɗo woni e muɗum en yii ndin leydi bonnu en yii Libéria 90 ha 93 nde tawno ko président ɓe ɗiɗo konno leydi ndin wawno en yii Côte d'Ivoire ɗo ɓooyaali ka tawno bagono laamori sengo e ko ɗum woni force nouvelle hino laamori sengo en yii ndin ɗon kadi leydi ndi bonuno en yii Guinée Bissau nde Ansoumane Mané wo laamorno sengo général Nino wa laamorno sengo en yii ndin leydi kadi bonno ɗon ko son yii leydi e kammu no ɓutti ha hannde en nanaali greffe en nanaali élection en nanaali manifestation en nanaali honko hanka hayƴe hunde en nanaali kuudata ɗum no holli ko allahjo gooto woodi moodi fa subhanallah laaɓal woodani Allah rabbil arsi jeyɗo arsi king amma yasifuna e koko ɓe woni sifaade la yuqalu kanko Allah teɗoto ɗon o landitatake amma yafalu ko won gollude kon kala ko golli ala landitatoɗomo wam kamɓe le yusaluna ko ɓe landitateɓe yoɓe suɓu koɓe wowla amittahadu kaɓe jogiti kon min duni ko hewta Allah alihatan reweteɗi goo ɓol wiɓe ha to adde a burhanakum dalil mon ko waɗi kon siɗo rewde ɗi haada nde qur'anare décour ko nde waaji mammayi aɓe wonduɓe an imana ɓe sahabaɓe ɓe mi wuridi waɗi pour ko nde waaji man qabli hay ɓen aditinoɓe lan hewtali kono noon kadi ko nde waaji ɓen iwtiroɓe bawan ɗum woni enen ɗo balis kone aktarum ko ɓuuri hewdemi ɓe la yalamuna al haqqa ɓe anda gonga e ɓe yimɓe anda gonga e ɓe yimɓe no yiɗi jingal ngol fenade fom kamɓe mo orodona heɓe ɗurno e gonga kanko Allah waɗe jinganoɓe gonga wama arsalna min ne laali min qablika ko adima min rasulin immorde ne laaɗo illa nuhi ilay sowona min wahayna e makko annahu koni la ilaha illa ana reweteɗo ala sowona min fa abuduni rewan ɗum won kalimatu tawhidi wa gaalo ɓe wi ittahada rahman wo Allah jogitike walladan ɓiɗɗo e moodi subhanahu laaɓal woodani Allah balis koni ɓen ɓe wi ko ɓiɓɓe Allah ibadum ko jeyaɓe Allah mukramuna teddinaɓe noon teddinɓe kadi Allah ɓe tiila asbiqunahu bil qawli ɓe aditata ko Allah e konngol wahum kamɓe ɓe amiri e yamirore Allah ne yamaluna heɓe golle
ya'lamu kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ma bayna aydihim kon kontri yeeso maɓɓe ma halfami kon kontri ɓaawa maɓɓe wala yashfa'una ɓe tefata kadi ɓe tefanta illa liman irtada sowona on mo Allah wela Allah ndaari konngol on tigi ngol e kuuɗe on tigi ɗen weltori noon so yamira ɓen tefoɓe yo tefana mo wa hum kamɓe min khashiyatihi e kulol Allah ngol mushfiquna heɓe huuli aani jooti maati ɓe huuli Allah haa feƴƴiti legoy ko ɗum woni mushfiqin wa man yaqul kala wiiɗo min maɓɓe kamɓe malayikaɓe ɓen inni min ilahun komi reweteɗo min duni koyna Allah so daari ko sabu ɗum ɗon najisihi woni komin yoɓirtamo jahannama yita jahannama ɗulle hay goto e maɓɓe ala heɓotoɗo wolowo ɗum kadalika kono ni najisihi zalimina min yoɓirta toñoɓɓen awalam yara alladina kafaru eɓe heferaɓe yi ali anna samawati wonde no kammuli ɗin wal arda e leydi ndin kanataɗi laatike ratɗan koɗi kolodirnoɗi hay fa fataknahuma min udditi hakkudeji majji ɓe yi ali hari leydi ndin e kammu ngun hino nottodiri hino kolodiri min udditi hakkudeji muɗum ɗin hande kadi te yimɓe yiyali ɗum ɓe anda Allah ko mawɗo ɓe anda Allah ko wawɗo leydi ndin e kammu ngun hari ko kolodirno ɗum musidɓe juɓe kolodirande nde noon façon ɗiɗi woɓɓe wi hari leydi ndin e kammu ngun no nottodiri Allah udditi hakkude majji leydi ndin cippi ley kammu ngun ƴawi dow woɓɓe ni ko fandano kolodiri ko leyɗele ɗen jeɗɗi no kolodiri kammul ɗin jeɗɗi no kolodiri Allah subahana taala on sendidiri hakkudeji mayɓe woɓɓe wi leydi e kammu ɗum ɓe no woni ka woni ko woni leydi ndin no kooli ndi fuɗata kammu ngun no kooli ndiyam udditata ko jippata ko on so udditi kammu ngun ngu yuppay toɓo udditi leydi ndin kadi tawi puɗi yaltay ɗi tafsir ji ɗo fof no ari wallahu ala wa alam kono do Allah daali ene ɓe yaali hari ndi leydi e ngu kammu hino kolodiri min udditi ɗi tawi joni ndiyam saƴayi puɗi fuɗay ko jalnami waɗi minal ma immorde ndiyam ɗam kulla shay'in kala hunde hayyin wuuri kala ko wuuri konko saabu ndiyam wuuri si ndiyam saƴali leggal wurata huɗo fuɗata dammil wurata ibnu adama wurata ndiyam yarata ko raɓɓiɗi kon e honno innete linguel yarata ko raɓɓiɗi kon si ndiyam arali hay otowal dogata motowal dogata saabu ɗon andi ko ndiyam wona utiliside mungoy oyi essence ko wona waɗede ton kon ɗum ko ndiyam bal otoje ɗen ɗe yaray hay ndiyam laaɓuɗan ɗan tigui 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 essence loweɗa ndiyam loweɗa nebbal loweɗa si wona ɗum ɗe yatan donc mi waɗi morde ndiyam ɗan hunde kala wuuri afala yuminuna eɓe gomɗinta Muhammad e Qur'an o jalna mi waɗi fil arde ka leydi rawasi a penɗe pelle antamida bin fiwota leydi ndin yiltudu e maɓɓe o jalna mi waɗi fiya e nder leydi ndin fijajan laawi fijajan subulan laawi yaajuɗi fijajan yaajuɗi subulan laawi lalla mo gasa kamɓe yahata duna ɓe feeway o jalna sama mi waɗi asaman saka fan kippudi mahfusa renade goto wata yawde ton joni jento wom kamɓe en ayati ha e gawi mandeji Qur'an on mawriduna hiɓe durno o walladi ko kanko Allah woni o kalaqa layla tagoɗo jemma won nahara e ñallal ngal wa shamsa e nangue wal qamara e lewru ndun kullum ɗiɗo fof fi falaken hiɗi e nder place majji e nder keesum majji yasbahuna hiɗi fubbo homa jalna min waɗanare li bashari neɗɗo o min qablika ko aditima alhulda luttugol ka aduna ɗo donc wona an kadi luttata ka aduna fof maye afa in mitta e yewtere ko si a maayi fam kamɓe fahumul khaliduna kamɓe luttoɓe ka aduna men ala luttowo ka aduna kullu nafsin da'iqatul mawti kala wonki meeɗay mayde la ilaha illallah nde hiɗen maaya ɓay be maayen yo taw wara ko en yaafaɓe Allah e malore men nden attolajal men ngal wona bulukum meɗen jariboram bi charri bonɗi wal hayri e moƴƴireji fitna tan ɗum ɗum fof ko jarraboye mi torki Allah yo jarribor e moƴƴireji jani ɗin e togosi ɗin yo jarribor en bone hoye tusokoye koye ɓay ko ɓe o jarribo en boneji ɗin Allah jarribor en ɓuurkoye fanɗude welkoye muññade koye amma moƴƴireji ɗi yo jarribor en ɓurɗi janɗude ɗin koye layna ko faade ka min gaturja unon ko ruttata ɗum wa ida ra'aka alladina fi ima ɓen kafaru yedduɓe in yattakidunaka ɓe jogitatako ma illa husuwan si wona jalnori hara ɓen a hada alladi e ko o woni o yadukuru wonɗo yennude wonɗo jantade wonɗo sabotude alihatakum allaji mon ɗin hom kamɓe tawa ɓe dekere rahmani e jantagol inde Allah nden hom kamɓe kafiruna ko ɓe yedduɓe ɗum ɗon mawde kolikal insanu neɗɗo o tagama min ajalin immorde hawjere immorde o ñaare en addino tafsiru kolikal insana min ajalin neɗɗo tagama e hawjere ka suratu ko ɗum woni Israil dow to ɗon andi nde Allah subahana taala tagono baba adama naadiri ruhu on ka ɗuure ari ha ka dande ari ha ka ɓernde ari ha ka ceeci nde ruhu on hewtuno ka won ka koppi o andi kala ko ruhu on hewti ɗum ɗon wuuray tawi joni ko maayi konko heddi ko ila koppi heeɓi ka leydi baba adama hawji ɗon wubbi ɗo wino immade tawi o wata o yani Allah daali moodi o neɗɗo hino hawji si wona ɗum o min tagi o min naadi ruhu ka ɗuure ha ka koppi haɗi o habbo min lannintina neɗɗo tagama e hawjere
neɗɗo mbeyo hawja koko taga e mum kono ko yen anndu no hawjiren ɗuyten hawjireji men ɗi laaɗo maki attajjulu min acheytan hawjugol ko immorde al iblisa watta anni min allahi waɗugol doy ko allah yiira allah daali sa urikum aray mi hollon ayati mande janni fala tastajiluni o taw hawjana wa yaquluna hiɓenna mata haadal waadu koyne tuman nden fodore nde wonɗamen haalande dargal in kuntum sollati ke saɗigina ko gonga mo allah daali law yalamu alladina haray no andunoɓen kafaru yeddude hina la yakuffuna sanga de tawi ɓe wawata heedude an wujudin e gaa gueece maɓɓe ɗen annare yiite ngen sanga tuma si tawi ɓe no anduno leer aray ɓe wawata heedude yiite ngen hayka gueece maɓɓe wala an zuhurim wona kaɓaɓe maɓɓe wala hum ɓe wona liyum saruna walleteɓe mawdi ɓe hawjirtano nge yiite ɓe hawjirtano nge ngaal darngal kowoni ɓe annda woni bals ko woni ta'atihim darngal ngal arayɓe ngal ɗon hawjirde ɗe lette ɗum arayɓe baktatan e juhaye fa tabatuhum ngal halkaɗe fala yastati'una tawa ɓe wawata radda ha ruttugol ngal wala hon ɓe wona liyunzaruna mittinanteɓe wala gari stusia gobɗi jalama birsulin nelaɓe min qablika ko aditima ko andingol nelaɗo na kanko fuɗɗa jalede an gollitiro qur'an e sunna fi en ɗo ko andingol ma wona an fuɗɗa jalede gomɗi jalanoma nelaɓe min qablika ko aditima kono ɓen jalɓe fa haɗa jippino billadina e ɓen sahiru jalɓe min humɓe maɓɓe ma kanu konko ɓe laati mbiye mum yastahziuna hiɓe jala ɓolwew ma in yakla ukum ko homboni ko jogani on ko homboni ko marani on billayli jemma wanna haari e ñalorma min arrahmani immorde ɓuuri allah jeeɗo yurmede on ala so allah weytinali weetata so niɓɓinali niɓɓata ɗals koni humɓe ande koye rabbim e gayjantagol inde joyi maɓɓe nde mo orduna koɓe ɗurniɓe tun kono preuve wo ala koɓe ɗurnori ko am lahum kano oɗani ɓe woni alihatun allaji gori ɓe teeɗi tamna uhum hara ko kanji sakkiɓe min dunina ko wori men menen ɓe mana ko ɗi woni ɓe haɗude e rewgol men ala la yastati'una ɓe wawata toni ɗin ɗiɓe woni rewde ko hina allah la yastati'una ɗi wawata nasra anfusihim wallugol hay hoore majji taw wala hum ɗi wonali kadi minna immorde ka amen ga kañ wala hum ɓe wonali minna immorde ka amen ga yushabuna faadeteɓe tuma ɓe liɓaka nder yiite jahannama ko ngal ɗuuɗa to kora mbals koni mattana min dakmiti tu woni ha ulayi ɓeɗo wa ɓawme babiraɓe maɓɓe ɓen hatta tala alayhimul umru ha gurdam ɗan juuti e hoore maɓɓe ɓe wuuri 6 jeetati 9 temedere ɓe sikkiɓe mayata afala yarona e ɓe yaali annana menen nattil arda meɗen ardude leyndin nan usuha min ɗuytirande min atrafiya ka seraji mayri en addino tafsir ɗuytugol leydi ndin ka seraji ɗen andi ko gotel e tafsir ji tati en addino ɗum ka qissaji feƴƴunoɗi e aya tokoɗam makko ka feƴƴunoɗi dow kala tawɓe jamtaki tawi yoɓe noddu ka numéro mi addanaɓe tafsir ji ɗin tati 67 60 53 09 même tous les réseaux ko ɗi numéro ji nayyi ɗon ko même numéro si wona areba afahumul ghalibuna ko kamɓe woni ko folata wona kamɓe folata o wi innama undirukum ande komi wajorto bil wahay ko wahay wala yasma'u summu du'a ko woni tun paho nanata noddandu ko neɓa noddede alegoy mo allah faaɗi no hoppi mum nanata gonga tawɗo ko yiite yaata ɓen nanata noddandu gonga ida ma yundaruna si ɓe wajama en yetti allah ko waɗi en nanoɓe gonga yo allah waɗi en nanoɓe walay massatum wallahi si memiɓe nafhatum foofango hara ko wuttango min adabi rabbika immorde lette joni maɗa ɗe si hendu yiite jahannama wisiɓe wona kange dey allah daali la yaqulunna wallahi ɓe wiyay kisan ya waylana e bone amen e jalla amen jamen perdimen hayri innano minen kunna jakamen larke zalimina komin toñuɓe hara noon ko hendu yiite jahannama ko wisiɓe ɓe naadaka e magge taw directement ɓe rekonisa e bonnere maɓɓe nden ɓe anda ɓe perdiɓe hayri rasulu alayhi aska salatu wassalam nelaɗo allah o maki ɓuraɗo neminede ka aduna ɓurɗo laamade ɓurɗo risude ɓurɗo alɗude ka aduna ɗo so ma yiite jahannama wifimo o landama so meeɗi heɓude nema o wiyay ha hande o meeɗal heɓude nema ɓurɗo tampude soñjo lorro on ka hoore leydi ɗo si o ma yi tawi ko naataw aljanna hendu aljanna wifimo o landama so meeɗi heɓude tampere o wiya meeɗal heɓude tampere allahu akbar yallah hokkore moƴƴere makko ne anna e laahara allah daali wonadaw min wallita min adda min kilata almawalfina peesirɗo ɗen alqista no nunɗiri li yawmil qiyamati wonande ñande dargal fala tuzlamu toñatake nafsun wonki cheyan hay hunde nden ñande wona ko ɗen toñidirde ɗuytugol si keeli e kilo hun tewu e pooti maaro
e kilo sukkar e kilo maaro ko woɗen ƴettude ɗuyten toñidiren ko alda e nunɗal ko ɗum waɗi si Allah subahana taala watti ɗon ton kañum ɓe ɗuytantake o in kana si laatike golle neɗɗo on ma konngol neɗɗo on misqala habbatin no fanɗiɗi wa abbere jarra min habba misqala habbatin no ko yeru abbere min hardalin immorde e jarra ko ɗum ɓuri fanɗude e gabbe ɗen boni wo moƴƴi Allah daali atayna biha min addayi ɗum nafere ma siko ko fota tawa tigare ma siko ko fota tawa abbere foññe nafere ma ɗum ɗon kañum ɗum ɗo fof no janɗi ɓuri abbere hardal kala konngol ngol ma kuugal ngal boni wo moƴƴi ko fanɗi wo min addayi ɗum min waɗa kasi kiili Allah daal he wa kafa bina hasibin mi yoni hasiboɓe goy meɗen gayna hasibore wala kad atayna Musa gomɗi mi okki annabi Musa wa Haruna annabi Haruna alfurqana sendidirde gonga e fenade ɗum woni tawrata wa biyan ko nde jalbude ko nde daygu wa dicran ko nde waaji lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen alladina ɓen yakhshawna rabbahum ɓen huula jomum bil ghaybi ka wirni wa hum kamɓe min as-sa'ati immorde darngal ngal mushfiquna hiɓe huuli ha jooti awa haada o yinde ɓuranare ɗo nde ɗo no fiɗɗi ko wiyete men okki Musa jalbude rawnude waaju min nde ɗo no fiɗɗi ɗum wa haada nde ɗo kañum dikru ko nde waaju mubarakun hebbinande barki anzalnahu min jippininde afa antum e onon lahu wonande de qur'anare e margol barki mum e moƴƴereji mum onon wonande de qur'anare mum kiruna on añay nde on tertoto nde on pottitoto nde awa mi yaali on to siɓɓe julɓe mono faala jawdi yo janggo qur'an ko nder ton jawdi heɓoto mono faala laamu yo janggo qur'an ko nder ton laamu heɓoto mono faala aljanna mono faala cellal mono faala yaafuye bakkatu mono faala hijaba ko daɗira e makko ɓe yo janggo qur'an ko haada dhikrun mubarakun nde ko nde waaji hebbinande barke ka surata an'ami to ko inni wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ko noon janngirɗen ka suratu an'am nde ɗo ko deftere ni waɗande barke men jippininde jokkede gomɗi noon Allah jokkonde hulon Allah on tawi on yurmete Allah yurmete on Allah yaafoto Allah waɗi en jokkuɓe qur'an gollitiri qur'an Allah daali wala gada atayna Ibrahima gomɗi men okki annabi Ibrahima rushdahu peewal makko ngal min qabilu ko adi neeɓi hari ko o paykum wa kunna men laati biye makko noon alimina ko min anduɓe mo himo hannde okkede peewal e do qala li abi seede on an tetuma nde wiyanno ben makko o qawmi yiɓe makko ɓen fof o dari o fewti e musidal makko ngal fof ko andirton ko handuɗo e peewal wona goto wawi wadde na kala wawi wadde ko waɗi kon o dari o fewti e ben makko agar e famille on fof wi ma hadihi tamasilu kon woni ɗi nandollaji statiji allati ɗi antum onon laha wonande ɗi akifuna e ɗon ufinore o kon ɗum woni ɗi kaluɓe jaabi wajadana men tawi woni très simple a bana babiraɓe amen ɓen laha e ɗi abidina heɓe rewaɗi minen kadi men tesali no boni ma no moƴƴi men jokki kala ɓe on ɓe wiyetade on agad kuntum gomɗi on laatike antum onon wo wabakum e babiraɓe mom ɓe wo fi dalalin e nder majjere mo binin feeñude kalu ɓen Ibrahima a jiitana e addani men noon joni awa bil haqqi gonga am anta ka am min allaibina ko ajeyaɗo e fijoɓe ɓaalo yi bal koni rabbukum joni mo on ka gonga mo duwa ɗo rewde on habbe mi haalano mi addani on rabbukum ko jeeyi on rabbu samawati wal ardi ko jeeɗi leydi kam alladi on fatarahunna sincuɗo ɗi hari ɗi alano wananin ala dalika mi dow mon ɗum ɗon komi haalani on ɗo ko nami abbiɗo wooli mina shahidin komi jeeyaɗo e seeditiɓe o tallahi mi wonde Allah no min ɗi sanamuji moon la akidannami fewjanayi mi ata kay ɗi sana asnamakum sanamuji moon ni mbaɗa an to wallu ɓawon huccitimo dibirina kon yawɓe tahiɓe yawde e ñalade feeto maɓɓe waɗoygol feeto so wimi fewjanayi ɗi ɓawa mo way ɓe hucciti ɓe wimo yo ɓe yaadu onino on so o wi inni sagimum miɗo Musa tawi hondu hino Musa mo o famini ko muusegol ɗum ɗon kono ko faandi e ko muusendi ko goɗɗum wona rewede kon harana Allah ko shirku ko ɓen wadde kon fa jaalam o waɗi ɗi kanji sanamuji ɗin ɓaawa maɓɓe jodagan kunte munciri fof illa kabira lam sona ɓurndu janɗude ɗin e majji lallam no gasa kamɓe ko acciri ndun ɗon ko ɓeydugol hoynugol ɓe ilayhi faade ndun ɗon yarjiuna ɓe ruttoto e ndun ɗon ɓe landondu ta ɓe ari ɓe tawi ɗi fof no munca watta falima ngal ɓe ni man faala hada bi alihatina ko hombo huwi ɗum ɗo reweteɗi meɗen ɗin innahu kala waɗɗo ɗum lamina zalimin o jeyama e toñuɓe hoore makko saabu lette ɗen yana e hoore makko joni hoore makko ñallata e dande kaali ɓe wi ɓenam ɓe innunoɓe Ibrahima mahin yaaden o wi no inni saqimun miɗo Musa yahe la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudbirin ɓen nan ɓe annabi Ibrahima no woola ɗum nanen on sumati kaali ɓen ni
samina menen men nani fatan suka yadkuruhum himo wowlaɗi inde bonde yuqalu lahu ibrahimu himo wiye ibrahim alɓeni fatubi addoyemo heña ala ayuni nasi e dewa yimɓe ɓen fop laallamno kasi kamɓe yashaduna ɓe seedoto ko huwetenmo kon ɓe joƴa e makko ɓe addimo ɗaluɓe enne ene ibrahima anta faalta hada ko an huuɓi ɗum mbi alihati na reweteɗi amen ni ya ibrahimu ɗala winamin de ɓays koni faalahu huuwiɗi kabiruhum mawdu majji ɗin haada nduɗo o sappori honndu makko gordu ndun kanko o faandi ko hundu ndun kono o sappi sana muru ndun fiyoɓe faamu ko ndun ɗon ɓe mana o waɗi ñeeñal o waɗi technique o waɗi plan e nder mouradu ndun o wi ko jantu majji on kono noon joni hande yebbe toon mi ko waɗeten ɓa Allah waɗiɗi fof ɗi muncama a yeddike ndun ɗon fasaluhum landiɗi in kana siɗi laatike yampe gona hiɗe wawi wolde ɗi wolay ko hombo waɗiɗi ɗum ɗo kamɓe tigi farajawu ɓe ruttitiɗa on fosi e wonkiji maɓɓe ɗin mi mana ɓe défiance ɓe andi ɓe rewi ko duwaka rewede fagaluɓe wi indirani hakkude maɓɓe kamɓe tigi ɓe inni moodi innakum onon antum zalimuna ko onon ɓuuri toñude ko rewan toon ko nanata wiyata wata wolde wawata defandude hoore mum wawata kadi hay wowlande on ko kaari howi lan ɗum ɗo kono hari wayi wasihaɓe jokkay peewal ngal ɗon kono tawno lannama muyede koɓe malkisaɓe tumma nokki suurefte ɓe yiltiti ɓe junniti ala ruusimi dow koye maɓɓe ɗen ɓe atte keferankaku mum ɓenni hey kan ibrahima lagaɗa limta gom ɗiɗa andi ma haulai yantikuna ɗi wonali no woola ɗala inne ɓe awa min ko ɗum mi ɗaɓɓuno afata abuduna e o rewa min dunila ko hewta Allah konko wata wolude mala yanfa'ukum nafata on shay'an hay hunde wala yadurrukum lorrata on uffillakum ene awa hufmo on ndoleji ɗi yimɓe jofoɓe hiɗon rewa e ko nanata yiyata hufmo on onon fof walimata abuduna e kon ɗo rewde ko min dunila ko hewta Allah afala taqiluna ono haqqilta andi ɗo laaɓi andiga ko anko annabi ibrahima waɗi ɗum ɗalɓenni joni harriguhu sunnemo awa wansuru alihatakum yottano allahji moɗon ɗin in kuntum sollati ka fa'ilina ɗon falamo huwude goɗɗum ɓe huɓɓi yiite balɗe tati kala e maɓɓe ala e maɓɓe mo tenali dongal leɗɗe addi yeyi ɗon ha ɓe inni en ka tafsir wallahi wonde yummirawo nayejo o wata tenoyde o mara kadi pay konko o nela tenanoyamo ko honɗum o waɗi fi wata annabi ibrahima lehte tawa geɓal makko ala nder ton ko honɗum o waɗi ko garaji ko buna on mari ko ɗum o yaltini o motti o jonni pay kon yeyanoymo ka luumo mbuuɗi coggu ɗin garaji o ƴetti ɗum ɗon kadi o neri pay ko ngo kadi sodanoymo dongal leɗɗe naɓi wakka e nder leɗɗe ɗe annabi ibrahima sunnirte ɗon fi wata ibrahima sunni hara kum makko tawaka nder ton hakke ko ɓe hooli allahji muɗum ɗi hakke ko ɓe yangantoɗi hakke ko ɓe hooli baraji hino heɓoyi ɗum enen noon ko onon yiyaten juulirde no dide ma lekkol dide ma suudu goɗɗo suma ma goɗɗo nawnata o mara ko o ñawdora ɗiɗo piiji ƴittidire kafidire ha lamna ha nawnu ɗon sella ma juulirde nden daro ma suudu ndum watte tawa iɗa jooɗi kum ma tawaka nder ton he moodi enen en woni yimɓe wudduɓe enen en woni yimɓe raɓɓinɗiniɓe watten yiili e muraɗ ɗin ɓaɗo seri kamo ka nder yiite ɓolnamen yanaru kayo yiite koni wonu bardan ɓuuɓol wa salaman e kisi ala ibrahima e dow annabi ibrahima saabu ɓenni si wattano ka salaman o ɓuuɓa eno ha tawa ko yo jange kadi ha feƴƴita yiite nge woni ɓuuɓol sumi balɗe tati mukki lanni few ɓerɓe tawi ibrahima no jooɗi e tabal no ñaama ñaɗɗe sumale e makko sona kaɓɓi ɗiyo haɓɓira ɗin ko ara ɗo dihi kaydan ɓe faambiyanimo pewje fa jaalnahumul akhsarin min waɗi ɓe ko kamɓe en perduɓe hayruɓe ɓen wa najjaynahu men dandemo few immorde e yimɓe bomɓe ɓen enen kadi no Allah dandiri ni ibrahima eɓe ayeɓe mum e torki Allah dandiran ni min abdoullahi kala e durriya on e kala jentiɓe o tafsir qur'an e julɓe hedditi ɓen dandu men bone ayeɓe amen ɓen o habna lahu e afan wa lutan andite fi lutu Allah no ɓisi fi lutu ɗo aya raɓɓuɗo ɗo andite fi lutu kadi ilal ardi faade ndi leydi Allah tini barakna fiyandi min hebbini barke muɗum lil alamin o nande tagore nde o habina lahu min okkimo kanko annabi ibrahima min okkimo ishaqa annabi ishaqa madama o hawki musidal makko ngal fo o hawki durriya makko on fo o suɓiki Allah subhanahu wa taala on sikko Allah jooɗoto acciramo ni na mani la Allah subhanahu wa taala daali min okkimo o habina lahu min okkimo ishaqa oɗo ɓiɗɗo makko wiyeteɗo ishaqa ko ɗum woni wa yaqub e ɓo ɗo ɓiɗɗo wiyeteɗo yaquba nafila tan on ɗon noon ko nafila goy on ɗon ko ɓeydarɓe mana on ɗon ko taanirawo on ɗo na ɓiɗɗo makko kanko annabi ibrahima wa kullan ɓeɗo fof jalnama e waɗi ɓe salihina
yimɓe moƴƴuɓe yimɓe fewuɓe. wa jalna lahum min waɗi ɓe immatan hoore ɓe yahduna hiɗe fewira ɓe amrina sabi yamirore amen nde waw hayna min wahani ilay faade maɓɓe fi ilal hayrati gollugol golle moƴƴe o iqama solate e ñiɓugol e julde wa yita azakate e ittugol zakka jawle maɓɓe ɗen fa kanu ɓe laati lana wonande men abudina koɓe jiyaɓe amen koɓe ɓaccidinaniɓe men. aren noon fi luutu wa luutan e fi luutu andite fi luutu ataynahu min okkimo hukkuman faam wa ilman e gandal wa najjaynahu min dandemo min alqariyati immorde saare allati nden kant laatinde ta'malul khaba'itha hino golla golle bonɗe hino golla golle ñidduɗe mana yimɓe saare ko ɗo woni annabi luutu ɓen min dandemo immorde e boneji ɓeeɗo ɗi e sabu no golla golleeli ñidduɗi golle bonti ɓe mana alli wata mi mana luutiya ko yaagal ngal ko ɗum ko fanda innamno ɓe kano ɓe laatake gawma saw in koɓe yimɓe bomɓe fasikina yaltuɓe e doftare wade halnahu ko ɗum woni min naadimo fi rahmatina e nder yurmede amen nden innahu no kanko luut alayhi salatu wassalam mina salihin ko jeeyaɓe e moƴƴuɓe yo Allah waɗen enen kadi jeeyaɓe e moƴƴuɓe si ɗum feƴƴi wonu han andi ko suratu anbiya wiɗen ka ɓesmorono yewten fi annabaɓe ɓen en wiyali annabaɓe ɓen fof kono buy e maɓɓe tawɓe ɓen qissanama fi muɗum ka qur'an ɗo buy e maɓɓe ɓe inɗe mum haalana ɗen qissaji mum buy e maɓɓe ɓuccete fi mum ka suratu anbiya ɗon andi en yewtinanen ko ɗum woni fi ibrahima en gayni en watti wa luutan en ari kadi wa nuhan ante fi nuh idi naada tuma nde o nodduno min kabila ko adi yimɓe makko ɓen yeddimo yawikemo bonnimo fastajabina lahu min notimo fanajjaynahu min dandimo walaw kanko e ɓeygude makko nde min alkarbil azim immorde tampere mawnude nde wondunonden e mum wa nasarnahu min wallimo min alkawmi immorde yimɓe alladina ɓen kaddabu pennuɓe bi ayatina e jamen ɗe innam no kamɓe kano ɓe laatike qawma saw in koɓe yimɓe bomɓe fabaragnahum min yooliɓe ajmaina ɓe ɗen dangal wa dawuda wa sulaymana andite fi dawuda e sulaymana ko waɗi sikkidirɗen ɓeɗo ɗiɗo ko ɓay ɓeɗo ɗiɗo ko baaba e ɓiɗɗo iɗi yahkumani ante tumande ɓe ñawno fil harse e ngesa mban fi ngesa mban eɓe nafasat tumande hubbitino tumande yaltutuno fi e ngesa mban ganamol ɗowmi dammi yimɓe go'o yehi ñaami ngesa yimɓe go'o kadi munciba few wa kunnamen laati li hukumim wonande ñawre maɓɓe nden shahidina komin seediɓe tawaɓe ha ñawre nden ngata annabi dawuda ñaawi ñawre nden ha gayni kono allah subahana taala on woppinimo e sawaba on gokkum allah famini annabi souleymana ñawre nden fi ɓeydugol ɓantugol sifte makko fo hamna ha men ñaawi famini ñawre nden souleymana annabi souleymana kono hande saɓotata annabi dawuda baaba makko allah daaliwa kullan kono noon ɓe fof goyi ɓe fof maɓɓe atayna ko ɗum woni min okkiɓe hukman ko wiyete kon faamu wa ilman e gandal wa sakkarna min ɗeltima dawuda wonde ne annabi dawuda aljibala pelle ɗen ɓe sabbina hiɗe subbun hino hiɗe juula hiɗe waɗa adkar wondude e makko wattoyra e colli ɗin kadi so tawi annabi dawuda fokkiti wadde adkar colli ɗin e pelle ɗen fof saffinoto ɓaawa makko waɗa adkar wa kunna min laati fayilina komin huwoɓe ɗum hande jiɓɓotata i kono allah subahana taala waɗi tan honno colli e pelle nani tan ko goɗɗo wolata so wooli kanji kadi ɗi wola ɗi fillito ɗum allah daale wa kunna fa'ilin koni min laatiki komin golloɓe kala komin faala gollude yo wota ɗum mapine wota ɗum jiɓe min laatiki komin golloɓe inna faalna dalika bihim min golli e maɓɓe ɗum ɗo fof gasali awa kanko annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa allamnahu min jannimo san'ata labusin moƴƴingol belokaji ko annabi dawuda woni ko yaltini kanko woni ko inventé bayloyagal ko wiyete kon tafugol moƴƴingol conci lakum wona ndelli to sina kum fiyoɗi dandu on min mbasi komi immorde hareji muɗum ndin o moƴƴina dolokaji jande ko ɗum wiyete antibal dendanagal pigi ɗi hino ka nder qur'an ko yimɓe ɓen ɓornoto yaaka jihaadi e dolokaji tekkuɗi ko yimɓe ɓen ɓornoto contre jango ngol e dow ko ɗewluɗi koɓe ɓornoto fi ngulin ndi fal antum taw si onon shakiruna on yetta e nemaji allah ɗi walli souleymana kadi min ɗeltanimo arri ha hendu ndun avion kadi ko ɗon copiya ɗum kadi ne heeɓi ka yalti a sifatan ɗum hino wifa ko ndu sattundu wifugol tajiri ndu doginamo mbiyamri e yamirore makko kanko annabi souleymana ilal arde ndu naɓamo e leydi ko ɗo woni allah ti ndin leydi e barakna fiha nde min hebbini barke e muɗum ko fanda ɗon hiyal ardil muqaddasa wal urduna wa palestine timana ko leydi wiyeten ndin palestine ka yiwɗon ɗon e irak ka yiwɗon ɗon ɗen leyɗele ɗiɗi ko leyɗele neɓuɗe noon annabaɓe ɓurɓe ɓen annabaɓe bani israila ko hakkude palestine e israil e irak koye hakkude ɗe leyɗele ɗo wonno ko ɓe huuɗi
ala dali wa kunna min latika bi kulli shay'in kala hunde alimina ko men anduɓe menen Allah si ɗum feƴƴi wa min ash-shayatin no jeeya shaytanuji ɗi man yaghusuna lahu ɗin ɗino mutana mo kabaru fubbo ko ɗum woni yungo yaltinana mo jawle koni toon wa yamaluna iɗi golla amalan golle goo kadi ɗuɗuɗe duna dalika ko hinaɗen kanji shaytanuji ɗin hiɗi gollanamo golleji ɗuɗuɗi ndi mana ko tawata wona ɗiɗi kontuɗen ɗo dunal gawasi hara wona mutugol ngol wa kunna min laati lahum wonande ɗi kanji shaytanuji ɗin hafisina ko min renuɗi ɗi ɗi mana meɗen ayni ɗi hay gotit si wi jam photo me regilayji sono feƴƴi o Ayyub janto fi andita kadi fi o annabajo Allah wiyeteɗo Ayyub ide naada rabbahu tuma nde o nodduno joyi makko o wi anni min masane mi milan abdourou lorra saabu nawnare tiiɗude heɓude mo nden wa anta arhamur rahimin ka woni yurmeteɗo yurmoɓe sellinam mi torkema Allah fastajabina lahu min notimo min jaabinanimo fa kashafna min hunci min ittima bihi kon ko e makko min durrin immorde e lorra e muusiendi wataynawo min jonnitimo ahlahu ɓeygure makko nden wa mislahum e yeru maɓɓe ma ho wondude e makko min jonnitiɗe fof muɗum rahmatan ɗum ɗo ko yurmede min indina immorde ka amen waɗi kora ko waaju wonande tagore hebbitinde nden kadi jaka sa tampi ko a laaɓuɗo fewɗo a toriki Allah Allah jaka jaabinanta waɗi kora ɗum ko waaju lil abidina wonande rewoɓe men ɓen ɓe wi en ka tafsir Allah subahana taala on ɓe wi en ka ibnu kasir Allah sellinimo ha gayni ɓiɓɓe makko e ɗeyguli makko e jawle makko ko tawno maayi ma dogi fof muɗum Allah wurniti mayɓe ɓen artiranimo e artiri dokuɗo ɓen o yilti okkorimo kadi ɓiɓɓe wano ɓiɓɓe ɓe o marno ɓen kadi o dubulanimo kadi rewɓe wano ɓe marno ɓen e riwayago no mayɓe ɓen immintinaka jawle mayɗe ɗen kadi immintinaka mbal Allah subahana taala artiranmo wuruɓe ɓen okkorimo ɓiɓɓe wano ko o marno kon okkorimo kadi wano ɗum watti hoore ɗum ko wano noon ka jawle ko wano noon ka ɓiɓɓe woɓɓe goo inni ko ɗum woni tafsir wa ataynahu ahlahu wa mislahu maahum min jonnitimo ɓeygure makko nden yeri maɓɓe wonde maɓɓe woɓɓe goo wi desa ɓen ɓeygure makko ɓe o jonnitimo mayɓe ɓen fil jannati kaka aljanna alladina halaku ɓen mayɓe taw ɓen lanni mayde kaka aljanna o hetti ɓen ɗon o hettoyta ɓen ɗon o okkorimo noon ka aɗa naga ɓiɓɓe wano mayɓe ɓen o okkorimo ɓeygoli kadi wano mayɗi ɗin o maaya kadi o hettoya maynoɓe ɓen kadi ka aljanna o watta e hoore kadi wurnoɓen andi ɗon fo e mum haray o okkitimo embere ko ɗum woni ko okkornoma kon si tawi ɗum feƴƴi wiɗen annabaɓe mbuyi e memay qissa maɓɓe seeɗa wa ismaila wa idris anduto kadi fi oɗo ismaila e idris wadal kifli e joom fawtagol oɗo kadi ko annabaji ko wiɗa wadal kifli ko saabu ko fawtotono oɗo tagore nden fi ñaami moƴƴa noon boyka ka makko hirtotono soƴƴa ko ɗum o wiila wadal kafli kullol ɓeɗo fof mina sabirina ko ɓe jeeyaɓe muñiɓe waɗo kalnahum min naariɓe fi rahmatina yirmede amen nden inam no kamɓe mina salihin enele ko ɓe jeeyaɓe yimɓe moƴƴuɓe minal mursalina e jeeyaɓe nelaɓe gayra dil kifli so wona dil kifli on ɗo wona o annabajo wona o nelaɓe li annahu kana rajulan salihan kanko ko annabajo ko neɗɗo moƴƴo gorko moƴƴo o lam yakun nabiyan ɓe inni en ka tafsir ibnu abbas wonde on ɗo nde wona o annabajo waɗan nun si ɗum feƴƴi andite kadi fiidu nun ko annabi Yunus bun Matta woni ko fanda saabu ko linguel ngel moɗimo kon ko waɗi so wiyadun nun il dahaba tumande o yawnomo gadiban ko monaniɗo yimɓe makko ɓen saabu koɓe jaɓali konngom ɗinde fa zanna o sikki Allah nagadira alayhi wonde men hattanamu mana min watamo hewtitade fanada on so mati ɓe waɗi urɓa qissa on heno ari nokkugo juutini en feƴƴino kay suratu Yunusa ɓe waɗi urɓa on so mati fa kana min al mudhadin o jeeya e luppuɓe e urɓa on ɓe mana kanko o yani eɗen andi ɗum heno ari on so mati fanada o noddi fi zulumati ko ɗum woni ka nder niɓe e reedu linguel ngel nder toon himo o e nder reedu linguel ngel yilti woni kadi e nder tetekki linguel ngel yilti kadi Allah subahana taala no addi morolonji ndiyan ka hoore fewndo hoore ka o woni ɗon mbi mana ko ɗum woni ko fanda ɗon niɓe kono o ewni nder toon fi zulumati ka nder niɓe ten o wi anis koni la ilaha ala reweteɗo illa anta siwona an subhanaka laaɓal wodanima inni min kuntum laatiki min alzalimina komi jeeyaɓe e toñuɓe fastajabna lahu on ɗon kadi min jaabinanimo min nootimo wona jeynawa min dandemo min algammi immorde sunogo wa kadalika ko woni nunjil muminin Allah daali ko ni min dandirta dendanangal gomɗinɓe ɓen wona dey fi annabi Yusa o feramaka ko lorru o torke Allah yaltimo Allah yaltinimo annabi Ayyuba nawni waɗi duuɓi jeɗɗi ko nawni o torke Allah yaltimo Allah yaltinimo
annabi yusufa toujours so kama duuɓi jeɗɗi ka kaso o torike yo Allah yaltimo Allah yaltinimo annabi nuhu torike Allah yo Allah dandumo ɓe yimɓe makko o dandimo annabi yunusa liɗama e nder reedu ngel lingil annabi zakariya toriki Allah ɓiɗɗo annabi ko ɗum woni ibrahima toriki Allah ɓiɗɗo ɓeɗo fof min okkoriɓe Allah daali wona yon sikku dey ko fi ɓay koɓe annabaɓe waɗi ko annabaji tum min jaabinanta du'a fiyo en wonu enen kadi du'otoɓe Allah daali wa kadalika nunjil mu'minin ko ni men dandirta bihi gomɗinɗo Allah taw tun ko a gomɗinɗo sa torikemo Allah subahana wa taala koni okkorirayma wonen du'otoɓe Allah accali jaabinde Allah na annabaji tun jaabinanta bal en accuto woni torade enen en torotako du'a waɗama bidɗe e junngo men surtout enen ahlu sunna wal jamaa ko yen wolndiranan gonga ko ɓerɗe ɓatti wo hatta mayɗo hatta nawnuɗo fesa ko ɓerɗe ɓatti o hatta nawnuɗo mesa fesa si o musama imana ko ɓe wowlidiranen gonga wonen du'otoɓe si ɗum feƴƴi wa zakariya kanko annabi yunusa taho en gaynali alayhi salatu wassalam ɓissa ono juuti ɗum gokkum ɓaawa ferama ka nder reedu lingel ngil toon tawi ko condamné la mort ɗon anndi mo haalane nokkugo walawla an kana min almusabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yubatun nokkugo ko noon Allah haalirani en si tawi no nako tawi konko waɗo adkar ka nder reedu lingel ngil toon har min hoddiri yo luttu jaka waɗugol adkar hino yilta boneji windanuɗi heɓete waɗugol adkar hino yaltini e bone mo Allah hoddirno ko e nder makko luttata ko honɗum haɗi waɗen adkar ko honɗum waɗi jantoɗen inde Allah ko honɗum haɗi jantoɗen inde Allah en du'otako en jantatako inde Allah musidɓe julɓe duumoɗen e ɗiɗi ne laaɗo no maaki e hadis man lazima al istighfar jaala llahu lahu makhrajan min kulli diqi wa farjan min kulli hammin wa yarsuɓu min haysu la yahtasibu kala duumiɗo waɗugo istighfar Allah yaltinaymo e kala sattende o naati o yalte o waɗanaymo kadi hoyende e kala ɓittere nde o naati o arsikama nokku ka o anda ko e nder kawon toon o nani goɗɗum no waɗa hito ka ley jaarindi toon o landi leyngel ngel ko hito hulɗum ni leyngel ngel jaabi ko hito kullum ni wonko jantade inde Allah on sa on yi ko min annabajo Allah ɓuri handude e jantago inde Allah di kullum ko on say o wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin kankadi o woli ɗum o jokkidiri ha Allah subahana wa taala yaltinimo allahu akbar si ɗum feƴƴi wa zakariya antiyeti zakariya e naada tuma nde nodduno rabbahu joom makko wi rabbi joomi la tadarni wata accan fardan komi weddiɗo wa anta hayru warisina kawani moƴƴoronoɓe fastajabina lahu min jaabinanimo wa wabina lahu min hokkimo yahaya o wiyeteɗo yahaya waslahana lahu min moƴƴinanimo zawjahu ɓeygu makko min moƴƴini renga makko on tawi renga on ko faaɗuɗo bobo wonata e mum innahum no ɓeɗo fof kano ɓe laati koye saari ona hiɓe aɗondirayno fil hayrate e gollugol gollidi moƴƴi ko ɗum waɗi simen jaabinani ɓe duwa on nde ɗum kadi wona hen suuɗindi suunoɓe suuɗodiri leyno ko wonete kon laaɓata sa yi Allah o jaabinani ɓe ɗo du'aji ɗin na wacci ko tawi konko ɓe annabaɓe ko tawi woni ɓe aɗodiri e gollugol golle moƴƴe golle bonɗe kadi ko ɓe aɗodira ɓe foti tagol emu donc enen kadi koyen faamu ɗum wayade wunana e kadi kamɓe ɓe rewa men hiɓe noddana daga ban ka lerɗugol faalegol moƴƴere amen ɗe wara ha ban e ka kulol hulugol lette amen ɗe e kadi wa kanu lana ɓe laatani min khashina ko ɓe yankiniɓe somin wi ɓitta ɓe buusa ɓe buusata donc enen kadi ko yen comportor ɗum Allah ene wattana en ɗo qissa annabi nene mariama kanko wona o annabaji wono woniri noon del kefil kadi na annabaji kono ne tawno ko ɓe kilataɓe kilase annabaɓe nene mariam del kefil cheikh imran ɓe na annabaɓe kono Allah ene takkidira ɓe toujours e qissaji annabaɓe wallati on sonnajo hasanata reynunoɗo farji ha farji makko fa nafakna min wutti fiha e makko min ruhina immorde ruhu amen qissa mum feƴƴino ka suratu mariam wa jaalnaha min waɗimo wabnaha e ɓiɗɗo makko on ayatan mahande lil alamina wonande ko ɗum woni tagore nden inna haadihi ande no ko ɗum woni ɗeɗo mofte ɗe yetten fi mum ummatukum ko moftene mon ni ummatan wahidatan mofte goote ɓe feƴƴi onon woɓen ɗo wo ana rabbukum ko min jomum fa abuduni de weela wata kaska woɓe taƴi ɓe sendidiri amuron fiyake maɓɓe mbaynon hakkude maɓɓe ɓe woni pecce pecce kullun goto kala e ɓeɗo fof ilayna ko faade ka amen radio noon ko ɓe ruttoto faman yamal kala golluɗo min asolati immorde golle moƴƴe wawa muminum tawi ko gomɗinno fala kufrana haara yeddogol ala ndi sayihi e golle makko ɗen o ennano men allah wonandemo katibun min windanaymo golle ko golli kon Allah daali wa haramu no harmi ala gariyeten e dow saare halakna hande min halki annom no kamɓe la yarjuna ɓe ruttotako ko adna hande kadi kala mayɗo no harmi nde o artata aduna hatta ida foti hatti yajuju wa majuju ha tawni udditoyama yajuja e majuja ko feddeji ɗiɗi ni ɗi tawnoɗen en yewti fi majji ka suratu kaaf ɓe ko jeeyaɓe ibnu adama
ko ɗi feddeji ɗiɗi min kulli haɗaɓen immorde kala nokkure yansiluna ko ɗi yettotoɗi e mayre ko ɗi hewtoyɗi e mayre ɗogatara balwaɗo fodore nden ɓattike noon goy fodore dargal ngal e argol yajuja majuja ɗum ɓattike ne ɗi noon ka ɗum woola joni ko hewti wiyete ɓattike alhaɓɓuga gonga si dargal ngal ari si nden fodore hewti fa ida hiya tawa yo dargal ngal shahisatun ko ngal partinayi ngal absaru lladina guite ɓen kafaru yedduɓe haɗa ɓenna ya waylana e jallo amen inna menen kunna men laatike ya waylana e jallo amen ɗaɗu kunna jaka gomɗi men laatike fi gaflatin enel wel sindaregol langol min haga fi ngal dargal bal skoni kunna men laatike zalimina toñuɓe innakum allah daalano ono wama tabuduna e ko onno ɗo rewde ko min dunillahi ko hewta allah hasabu jahannama yonayi on ɗiɗo kala hande antum onon laha wonande aljanna wariduna kon joloɓe e makke law kana haulai si laatino ɗi ko ɗi allaji alihatan reweteɗi ma wara duha ɗi jolotano kadaride jahannama hay si ɗi wawali dandude goɗɗo a kono ɗi dandayno hoore majje wa kullum kono daariɓe fappu rewɓe rewaɓe fiya ka nder yiite haaliduna ko ɓe luttinteɓe lamno oɗan ɓe fiya ka nder yiite safiru luukago wom kamɓe fiya ka nder yiite to gasmawna ɓe nanata ɓay kala no somtira sengo inna alladina ande no ɓen sabagat lahum ɓe aditani ɗum minna immorde ka men ngal husna moƴƴere nden ɗum woni enen min abdoullahi kala e ono wonɓe jentade ɓen e zurriyaji men ɗin allah daali ɓen ɗon ulayka kamɓe anaga yiite ngen mo bo aduna ko ɓe woɗɗintinteɓe wuri la yasmauna ɓe nanata hasisa ha hay hatango yiite ngen e luukango yiite ngen ɓe nanata wom kamɓe mastahat anfusuhum ɓe woni e ko weñata wonkiji maɓɓe ɗin ɓe duumiki e mum haliduna ko ɓe luttoɓe la yahzunum sunintaɓe alfasaul akbaru ɗenƴere ɓurde mawnude nden mi mana wuttandu ko asrafil wuttata kon wata talaqqahum jaɓɓotoɓe ka aljanna almalaikatu malaika ɓen hara ɓenno inna haada ɗum ɗo yawmukum ko ñalande mon alladi nden kuntum nde laati ɗon tu aduna hiɗon foda musidɓe julɓe allahumma ajalna ma'ahum allahumma ajalna ma'ahum allahumma ajalna ma'ahum so ɗon feƴƴi allah daali yamano to wi samaa ñande men taggoyta kammo ngu min ñande men taggiroyta ngu junngo amen ñaamo ngon ka taggi sijilli lil kutubi wono winduɗo leetere no o taggirta leetere makko iɗon anndi goɗɗo no waawi ɗum ka so goɗɗo windi leetere ma windi talkuru no taggirta ɗum no ñobbirta no ɗum newanori mo no wowtiri ɗum no waawiri ɗum ka ko noon men taggiroyta o asama min itta ko anndi ngolen asaman ko iwowo na luttowo ɗon si woni asaman ko iwowo na ferema fi etta ma on ma fi hoorema han kama badana ko wano min fuɗɗori noon awwalal halqi karande tagugol e toɓɓere maniyu tageɗara hunde e ala na'iduhu ko noon kadi min ruttirtangu on tigi hoota kadi tawa hunde o ala waadan alayna ko fodore hoore amen in sukoni kunna min laatike fa'ilina komin gollayɓe ɗum komin wowɓe ɗum wala gado katabuna gomɗi min windi min farli fi zabour ka nder zabour deftere jippinande hoore annabi dawuda min mbaɗi dicri ko ɗum woni ɓaawo waajungu mbi mana ɓaawo tawrata o jippade ndi tawrata adi jippade noon si zaboura jippi mbi mana mi windi e hoore tawrata e hoore zaboura on ko adi ɓaawo feƴƴugol tawrata on wonde honɗum noon min windi kadi e nder nde ɓur'anare meɗen ɗo ɓur'anare moɗon ɗo min windi ɗum honɗum annal arda wonde leydi ndin yaɗe soharo nayi ndi ibadiya salihuna jiyaɓe moƴƴuɓe ɓen yo allah waɗi jiyaɓe allah moƴƴuɓe o neronoɓe leydi ndi allah subahana taala daɗi inna fi haada ande woni e nder nde qur'anare la balahan waaju yettotongule qawmin wonande yimɓe abidina ɓeno rewa allah wama arsalnaka men neliralima illa rahmatan sowona yurmede lil alamina wonande tagore nden ngol wi innama yuha andu ko wahina kon ilayya faade an annama ilahukum wonde allahjo mo on ilahun ko allahjo reweteɗo wahidum goto diye e seul unique fa hal antum muslimun taw si onon on jebbilantomo fa in tawallah so tawi woni on hucciti on salike faqol wi aɗa to ko mi duminanike on mi diisenanike on awa ala sawayin e dow fotodiran wayin sikoni adiri mi anda garibun si tawi no ɓatti an ɓayi ɗum kahino woɗɗi ma to aduna ngal dargal ngal fota ɗon mi anda min koni tun miɗo andi ngal aray mi waajoray on fi maggal mi haalanayi on kadi ko ngal danger innahu ko woni innahu no allah yaalamol jara kanko ni andi ko feeñi comme minam qawli immorde konnguɗi wa yaalami mo andi kadi ma taktumuna kon kon ɗum suuɗude fof e kadi wayno adiri mi andala allahu no gasa dargal ngal ko waɗi ha o suuɗingal o feññinali no gasa fitnatullakum ko ngal jarrabuye wonande on ko ngal bone wonande on wa mata on e dasmi tago ilahi